hiša v Brajčih, kjer sta se pregovarjala Josip Broz Tito in Draža Mihajlović. Nahajamo se v vasi Brajči, kakšnih 30 km od Gornjega Milanovca, izpod Ravne gore, kjer je oktobra 1941 potekali pogovor med Josipom Brozom Titom in Dražom Mihajlovićem. Z menoj je domačin iz te vasi, ki nam bo povedal, kaj se je v tej hiši dogajalo tistega oktobra 1941. Ja sam Radomir Petrović, rođen 1937. godine 27. maja. U vreme pregovora imao sam 4 godine. To je detinjstvo koje samo sam zapamtio dolazak konjice koja je bila u pratnji sa Brozom. Dražina vojska i četnici su ovdje dominirali, to je njihovo bilo područje. Pregovori su neuspjelo završili i onda je otpočela ta kasnije revolucija, borba između četnika i partizana i tako. Jer možete da nam pročitate što piše na ovoj tabli? Ovako, moram li okrenuti leđa. U ovoj zgradi održan je u noći između 26. i 27. oktobra 1941. godine sastanak vrhovnog komandanta narodno-oslobodilačkih partizana, partizanskih odreda Jugoslavije, Josipa Broza Tita i komandanta četničkih odreda Draže Mihajlovića, na kojem je Tito nastojanju da se objedine sve snage u borbi protiv okupatora. Posljednji put pozvao Dražu Mihajlovića u zajedničku borbu. Umjesto prihvatanja ovoga poziva, Draža Mihajlović je nekoliko dana posle sastanka izdao naređenje četničkim odredima za napad na vrhovni štab partizanske odrede u zapadnoj Srbiji, počinjući time otvorenu izdaju i služenje okupatoru. Ploča je 1977. postavljene, menjali su ploču više navrata, tekstove kako je to nadlagala partija, vlada i tako dalje. A ko je ovu ploču postavio? Ne bi vam mogao ništa reći, to bi jedino mogao neko ko je bio u politici u opštini Gornji Milanovac, jer ovo je možda 4. ploča od prve koja je stavljena. Ona je menjana kako je se i uprava i vlade menjale. A je se menjalo ovo što piše na ovoj ploči? Tekst su menjali. Čim su menjali ploču i tekst je menjan, gospodine. Da, šta je bilo recimo na onim pločama? Ne bi vam mogao znati, ne pamtim, ne sećam se. Nije me interesovalo, ja sam rođen kao što sam vam rekao i pamtim, to je detinjstvo u mojih 4 godine. 37. 41. 4 godine sam imao. Školu sam počeo da učim u Brozovo vreme vladavine. I istoriju piše ko pobedi. Draža je bio dobar ratnik, pošten čovjek, nije bio da bude političar. I zato je glavu izgubio. Ovaj svet voleo njega. Imao je politiku dobru on, ali je uza se imao šljama. Imao je lošeg naroda, loših karaktera. Ovdje je bio neki Ilija Orelj, koji je odveo gore ovu, možda, pa da li bilo 15 i koliko, mladih zavedenih partizana gdje su streljani gore. On je se uvalio kod Draže u njegovom krugu. Moj otac je kazao, kako čiča, otac mi je bio samouko pismen. Rođen 1890. Umro mi je 70. godine. U svojih 80 godina. A ja sam 85. I šta je bilo sve u ovoj kući? Ovdje je bila kafana gdje je bio sastanak Tito Draža
i ugostitelj koji je tada radio, služio i vlasnik toga objekta. A ovdje je bila žandarmerijska stanica gdje su imali svoje komandire i ostale njihove pratioce, a pozadi ove kuće je bio podrum, zatvor. Sad možete ako hoćete... Ajde, idemo do zatvora. Evo ga. To je bio taj zatvor. Tu imate ploču, isto piše na Idemo njoj. do ploče. Dok su se 1941. godine partizani borili protiv fašističnog okupatora, progonili ga iz sela i gradova, šireći slobodnu teritoriju, četnici su ih mučkim prepadima zarobljavali ili goloruke od kuće odvodili i zatvarali u ovaj podrum. I posle zverskog mučenja Streljani na Drenovom vrhu, to je ova šuma iznad moje kuće, Drenovi vrh pred Drenovom vrhu ili predavali Nemcima da ih oni streljaju. Brajići 77. godine je ta ploča tu stavljena, ona nije mijenjana.